Let's go. Guys, saya nak alam sebenarnya ani vlog. Tini kita amo bayi hari biang ongkol lagi seng. Tiba kiring kau cetam tabu. Kau cepat. Saya solo bayi tunggu guys. Tabu seng bro ongkol lagi seng hari satu tunggu ni nyoko pen mang rezeki tunggu ni. Awan makan bonjol seng bayi suka. Jadi seng keto hayo salah hayo pai tunggu hayo. 삼사자로 kisah misalok mana hanya sarang nemu kecemplok abang bahan cara nangwa sih samsajarogo dia abang naik tuh nih filesa kamu bay mana naiknya guys naik dong dinero sana itu tuh video nanya yang ke kiri ini yang sinok oh ini motif lama kita ulo mela रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना so guys ang sabi tunggu guys tabu isang buat malah thamai sini apa ui datang sih mela thada itu mela thada Fools like them, they suss me out and then they ghost. Girls like me, I like a magnet to a knot. Can like a lighthouse from the ocean. I sell them my devotion and so my thoughts. Fools like them, they suss me out and then they ghost. I found a rainbow in the shade, we say
lighthouse from the ocean. I said I'm on devotion, and so oh my God. Boys like them, they self me out and then they ghost. I found a rainbow in the shade, who said he used to places a better one I saw. I said, oh, I've been love somebody. Ini lama lah, cuma suka pura malu, emang lama coba lagi sih. Oke, mana men? Oke, senang. Lama koran suka. Ini mau panggil di. Oke guys, ini juara tuh yang merah naik ya. Okay guys, tama kisang mela nang naibe ako by no shock pai ka kay tinini video asang nishiteng the next video away malis nai. Okay, bye bye guys, thank you so much for watching my video.